Kabuga Felicien ufatwa nk'umuterankunga mukuru wa jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'1994 agiye gusubira imbere y'abacamanza b'urwego mpuzamahanga rwasigariyeho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha IRMCT bayobowe na Ian Bonomi. IRMCT yatangaje ko kuri wa kabiri tariki ya mbere Kamena 2021 aribwo yateganyijwe inama ntegura rubanza igomba kuba mbere y'uko Kabuga Felicien asubira imbere y'inteko iburanisha. Bwana Kabuga Felicien aburanishwa n'inteko y'abacamanza bayobowe na Ian Bonomi, Graciela Suzana Gati Santana na Elizabeth Ibanda na Hamya. Uyu mugabo bivugwa ko yavutse mwaka w'1935 yaboneye izuba mu yahoze ari segiteri ya Muniga, komine ya Mukarange, prefecture ya Byumba. Inyandiko y'ibirego igenderwaho yatanzwe ku itariki ya 14 Mata 2011. Umusaza yafatiwe Asenier Sisen mu Faransa ku itariki ya 16 Gicurasi 2020. Ku itariki ya 30 Nzeri 2020 urukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa rwanze ubujurire bwa Bwana Kabuga Felicien ku cyemezo cy'urukiko rw'ibanze cyemeje ko agomba gushyikirizwa IRMCT. Ku itariki ya mbere Ukwakira 2020 Perezida Carmel Agios yashyizeho urugereko rwa mbere rw'iremezo rugizwe n'abacamanza Ian Bonomi, Perezida Graciela Suzana Gati Santana na Elizabeth Ibanda na Hamya ruzaburanisha urubanza kuva igihe rero Kabuga Felicien yimuriwe ku cyicaro cy'ishami rya IRMCT bireba. Ku itariki ya 21 Ukwakira nakubwira ko camanza Ian Bonomi yahinduye urwandiko rwo gufata n'itegeko ryo kwimura, anategeka ko Bwana Kabuga Felicien yimurirwa ku ishami rya IRMCT Irahe mu Buholandi. Bwana Kabuga Felicien yashyikirijwe IRMCT ku itariki ya 26 Ukwakira 2020. Umuhango wo kwitaba urukiko bwa mbere wabaye ku itariki ya 11 Ugushyingo 2020. Icyo gihe Kabuga Felicien yahakanye ibyaha byo byose aregwa mu nyandiko y'ibirego. Bwana Kabuga Felicien aregwa icyaha cya jenoside, kuba icyitso cy'abakoze jenoside, guhamagarira abantu ku mugaragaro kandi mu buryo butaziguye gukora jenoside, ubwinjiracyaha bwa jenoside, bwumvikane bugamije gukora jenoside, itoteza n'itsembatsemba nk'ibyaha byibasiye inyokomuntu byakorewe mu Rwanda mu mwaka w'1994. nk'uko twabivuze yafatiwe mu gihugu cy'Ubufaransa akaba ari Irahe mu Buholandi. Bayari makuru mu butabera, ubushinjacyaha bwasabye ko ubujurire bwa Lieutenant Seyoboka buteshwa agaciro. Ubushinjacyaha bwasabye ko ubujurire bwa Lieutenant Henry Jean Claude Seyoboka wahoze ari umusirikare mu ngabo za Exfar wakatiwe n'urukiko rwa gisirikare igifungo cya burundu nyuma yo guhamwa n'ibyaha yakoze muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ko bwateshwa agaciro kuko nta shingiro bufite. Lieutenant Henry Jean Claude Seyoboka yakatiwe igifungo cya burundu ahamijwe ibyaha bitatu birimo icya jenoside, icyo kurimbura imbaga n'icyaha cyibasiye inyokomuntu. Ku itariki 26 Gashyantare 2021 Seyoboka yajuririye urukiko rukuru rwa gisirikare avuga ko akeneye abatangabuhamya bo kumushinja koko niba ibyo byaba yarabikoze, ndetse kandi nawe akazana abo kumushinjura. Icyo gihe avugaga ko abo bamushinja gukorera ibyaha bya jenoside mu Kiyovu, Sainte Famille, Saint Michel no muri Rugenge, ubu ni ku Muhima, atigeze ahagera mu gihe cya jenoside ahubwo ko yakoreraga i Kanombe, ndetse anagaragaza ko atari witwaga Lieutenant Claude, ko haba harabayeho kumwitiranya n'undi bityo ko haza abamuzi neza bakabimushinja. Ku rundi ruhande rw'ubushinjacyaha bwari bwahamagaje abatangabuhamya bane bagizwe na Rekeraho Jonathan wari umuturanyi wa Seyoboka mu Kiyovu wanabonaga ibikorwa bye mu gihe cya jenoside aho yanyuraga kuri bariyeri n'amabwiriza yatangaga. Rongo Hussein wari vice perezida w'interahamwe zo muri Rugenge yanavuze ko yari yungirije Seyoboka mu buyobozi bwazo. Gasasira Ali Ahmed Saddam warokokeye kuri Sainte Famille na Bizimana Jean wahoze ari burugumesitiri wa Nyarugenge no mu gihe cya jenoside. Abatangabuhamya b'ubushinjacyaha bose bahurije ku kuba Seyoboka yari umusirikare kandi yarafashaga interahamwe ndetse no kuza imyitozo ya gisirikare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Rongorongo wari umwungirije yabwiye abacamanza ko Seyoboka yari mu nterahamwe nk'uwoherejwe kubaha imyitozo ya gisirikare no kubigisha imbunda, kandi byakorerwaga mu rugo rwa Mukanduti Angelina nawe akatiwe igifungo cya burundu. Seyoboka yari afite umutangabuhamya umwe ariwe Mukanduti Angelina. Uyu bivugwa ko interahamwe zahuriraga mu rugo rwe ndetse ko n'imyitozo ariho zayikoreraga. Kuri ubu afungiye muri gereza ya Nyarugenge Imageragere. Uyu mukecuru yabwiye urukiko ko yarazi ko Seyoboka mbere jenoside ariko atigeze amubona mu nterahamwe zacumbitse iwe.
Icyakoze yavuze ko yigeze amubona rimwe yaje kuzisura, nubwo Seyoboka we yabitewe utwatsi, avuga ko atigeze ahakandagiza ikirenge muri ibyo bihe. Nyuma yo kumva abatangabuhamya, ubushinjacyaha bwasabye urukiko kudaha agaciro ubujurire bwa Seyoboka kuko nta shingiro bufite, ahubwo akemera gukora igihano yakatiwe n'urukiko rwa gisirikare kuko impamvu atanga zidafite ishingiro. Bwifashishije inyandiko y'ubuhamya murumuna wa Seyoboka yahaye urukiko, yagaragaje ko ingengabihe igaragara ihabanye cyane n'iyo we yatangaga ivuga ko yari i Kanombe. Mu batanze ubuhamya kandi bagarutse ku itariki 21 Mata 2021 aho Seyoboka yari mu nama karundura yari igamije kwica abatutsi bari barahungiye muri Sera, Centre d'études de langue africaine, gusa nabyo yabihakanye ivuye inyuma. Uhagarariye abaregera indishyi yavuze ko izo ndishyi zemejwe n'urukiko nubwo utabona icyo wasimbuza ubuzima bw'umuntu, ariko haba hatanzwe byibuze 1/2 cy'igihano, ni ukuvuga angana n'ibihumbi 500 by'igihano n'ibihumbi 300 by'ikurikirana rubanza. Urukiko rwahaye umwanya Jean Claude Seyoboka abanza kugaragaza ko batangabuhamya b'ubushinjacyaha bamuhimbiye ibinyoma, asaba kugirwa umwere ku byaha byose akurikiranyweho. Yagize ati ibyo byose ndabihakanye, urubanza ndimo n'ubuzima bwanjye, nk'uko mwabibonye abatangabuhamya bameze nk'abatojwe ibyo bavuga. Icyo mbasaba rwose muzarebe ibyo bintu byose muzasanga harimo akarengane gakomeye. Njyewe uhagaze imbere yanyu nta bwicanyi nigeze nkora, nta mututsi nishe, nta n'uwo nigeze nkubita urushyi. Yasabye ko ubujurire bwe bwahabwa agaciro maze akagirwa umwere ku byaha byose akurikiranyweho kuko atigeze abikora. Ku ndishyi naho yavuze ko umuntu yishyura indishyi z'ibyaha yakoze, bityo ko byaba ari akarengane kwishyurira ibyo atigeze akora. Urukiko rw'upfundikiye urubanza ruvuga ko rero imyanzuro izasomwa ku itariki 28 Kamena 2021 saa 5 za mu gitondo ku rukiko rukuru rwa gisirikare Kanombe. Lieutenant Henry Jean Claude Seyoboka yagejejwe mu Rwanda tariki ya 18 Ugushyingo 2016, yoherejwe n'ubutabera bwa Canada aho yari amaze imyaka 20 nyuma yo gutahura ko yabeshye mu myirondoro ye ko atigeze aba umusirikare mu ngabo z'u Rwanda. Mu yandi makuru, u Rwanda rwahawe asaga miliyari 84 z'amafaranga y'u Rwanda zifashishwa mu kwegereza abaturage amashanyarazi. Banki Nyafurika Itsura Amajyambere BAD yahaye u Rwanda inkunga miliyoni zigera kuri 84 n'ibihumbi 22 by'amadolari Amerika, arenga miliyari 84 z'amafaranga y'u Rwanda agenewe ibikorwa byo kwagura imiyoboro y'amashanyarazi mu turere 6 tw'amajyepfo, hagamijwe gukomeza kwegereza abaturage ibikorwa remezo bahindurira ubuzima. Inkunga yemejwe kwa 26 Gicurasi 2021 ibi bice bibiri, aho miliyoni 36 ndetse n'ibihumbi 77 z'amadolari Amerika azaba ari inguzanyo yatanzwe binyujijwe mu kigega Nyafurika Gitsura Amajyambere ADF, naho miliyoni zira kuri 47 n'ibihumbi 150 by'amadolari Amerika zatanzwe nk'impano icyo kigega cyagenera u Rwanda. Mu itangazo BAD yashyize ahagaragara yavuze ko imiryango igera kuri 77,470 ari izagezwaho amashanyarazi igakurwa mu kizima. Ibyo ngo bizasaba rero ko hubakwa umuyoboro wa kilometero 1,620 utwara umuriro muke n'undi wa kilometero 595 utwara umuriro uringaniye mu turere 6 tw'amajyepfo. Iyo nkunga kandi izifashishwa mu gusana no kwagura umuyoboro wa kilometero 1,720 utwara umuriro muke ndetse igire uruhare mu gukwirakwiza transformateur mu mijyi iyunganira Kigali. Iyi nkunga ya BAD iri mu murongo wayo wo guhindura imibereho y'Abanyafurika ikaba myiza kurushaho, ikazashyigikira gahunda ya leta y'u Rwanda yihaye yuko muri 2024 abaturarwanda bazaba bafite amashanyarazi 100%. Ni ibintu byitezweho kuzagira uruhare rukomeye cyane mu cyerekezo 2050 kuko bizongera